Edward u Kiana marru fil-hideaway. U wara x'għamlitlu Kiana lil-Edward. Calm down. You missed! You missed! Ouch, 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 ouch. Ġuħ Edward. Iva, wara l-hideout, vera maġuħ taf kem tatni fuq sormi dik, u biex taxa, diġa għandi xajra fajnija, grow, u issa għandi majas, isu italjata, meta kont li t-prepara, tibda t-betja, ekk t-mossi. Kif mortu fil-hideaway? All right, naħseb we vibed, jienu Kajana, imma bdej tfulek id-dawl, they turn off the lights, it's an issue, bro. Għala. U għaxa fil-li għaddejjien u fil-fdaqqa wahda, I'm feeling her breasts, u f'daqqa wahda jisni ħassajtom ġew fidejja, bro. U ġara? Xej, kienu jene, bizbal. U għanti jena, Ma kultajt, għax dak il-ħin, tindu mbagħad biex ngħidlek oħra xi Mela ninżel. U xiex? U nitlab bil-ħafif ħalqi. ħaxax fħalek, ma xħaxix? Għax flok għaj... Stop it, cut!